ngibingelele kuwe mlaleli. Ngiyathemba ukuthi phela manje ucela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje akukusho nesenti-ke. Elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi uthole zonke iy'ndaba-ke zentsha esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ongakwenza-ke nje wena-ke lapho-ke uzicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba okulethele lona namhlanje lana-ke lithi-ke abantu-ke ihlukene-ke imibono yabantu-ke ngodaba-ke laphana-ke le-I_F_P njengoba sonke sazi memezele-ke laphana ukuthi-ke ingase-ke ihlangane-ke ne-D_A kanye ne-A_N_C na-ke laphana-ke ukuphatha-ke izwe-ke laphana kuma-collusion-ke. Abantu-ke babe sebehlukana umbono-ke bathi-ke abantu sizama ukuxosha-ke i-A_N_C la ekhetheni i-I_F_P yona-ke iyayibuyisa-ke abantu-ke besho imibono yabo-ke ehlukile-ke. Kodwa-ke lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke laphana-ke hlaziya yonke-ke le ndaba. Le nto ezobe sengiyenza nje udlala le video-ke uzizwele wena usicabule lapha uzizwele-ke le video ngene ma-comment section-ke ufushe umbono wakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke mesicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje akukusho nesenti nje elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Abona inasiqala manje sizoface ama-consequences ongakwazi ukuhlangana. Bona lento lena ye-Government of National Unity. Hayi. Bengibonga ngithi nje cishe zaphathwa i-DA but ngiyabona ngithi hayi bengidlala ngesikhathi. Ethi statement laphana kwi-media briefing lapha eNkatha athi lapha nationally umshado omuhle kakhulu phakathi kwe-ANC bese kuba i-DA ihlangane neNkatha Freedom Party. KwaZulu Natal bathi bazama ukukhuluma kwakumele bahlangane ne-MK ngomhla ka-5 MK yangafika kodwa sebezohlangana nayo kusasa. Bathi-ke kodwa kulaba sebekhulumile nabo, excuse me, okunjenge okuyi-ANC ne-DA bavuma ukuthi i-premier candidate yabo kube uye uThami Ntuli emshadweni wabo. Angazi noma ngiyayishiya i-NFP ngaphandle noma nayo kusaseyingxoxweni, but basazozwa u-MK ukuthi ithini kusasa. Yabona u-Eva ohlela lento le uyayihlela into yakhe. Into-ke mina engiyibukayo njengamanje, uma ukuthi ubaba uNcamalalo befuna ukusibonisa ukuthi leli zwe siphethwe kanjani noma izwe liphethwe obani lilawulwa kanjani, uwinile, has won already. But uma ukuthi bekunezinye inhloso zakhe kade zikhona ezi-government, ngicabanga ukuthi i-enemy iwinile kulokho ngoba kubukeka le plan yayo izophumelela. I-MK ngahle nje ibe ne-EFF lapha, bengahle nje bebe official opposition njengoba kuzokwenzeka nje eParliament. Nali iParliament umthetho abantu bawu-interpreta ngendlela nomunye ukutshela lokho nomunye ukutshela lokhana, ukutshela ukuthi angazi section bani uthi eliqale lapho ukuthi ama-members funa bebangaka. Uma ukuthi omunye uthanda ukulova ngendlela yakhe engakwenza eParliament apply indaba ye-130 nani. Kodwa nje kubuke ngathi izinto eziningi ezinye kubukeka engathi izinto eziningi ezinye ezama ukwenziwa labaholi ngathi kuthiwa bame nabantu njengabo Ncamalala noma leyo hayi buke ngathi akuzukuphumelela kalula. Funa beholwa khona lapha eParliament mabevota. And kusazoba nenqwaba ama-motion of no confidence. Kusazodilika speaker kudilike in. Kuxatshana umshado ungahambi kahle. Ngeke phela kube umshado bese kuhlezi nje yonke into iflow akuhamba kahle. Semshadweni lapha. Sazokhala Nkosi yami. Yabona inkosi impela lento izosifundisa ukuthi i-unity ibaluleke kangakanani. And sazositshengisa i-DA sazoba naphapha. Bazositshengisa nje amandla nje. Usazobona belungu basazoba arrogant kangakanani. Hayi bafethu.